June ni somporo zan reilama news kan riat chuan benga ver khop mai India soldiers somni lai an boral le to a ama in Colonel B Santosh Babu Havildar Palani le sepoi ujate an boral ti kan riat kha tuna kan sipei somni boral po hi ni sompanga zan lama thil thleng tho ania riat ania hetiang thina na sa hi heng nuclear ram pani te kara hian kumsum ngan hulama thil thleng masale ber ania riat ani Hemigalwan Valley inti boina hian India po hian China lama mi somli pathum casualties anomni in an ria a hengzinga po hian thi an omani helai inti boina hian China helicopter ho hi athlok tam hle nia riat ania heng helicopter ho hian anram si pei hliam le thi te senghoi le boipui tura an tir nia riat ani June ni sompanga zan malam khan an loin norto nia riat ania Indian Army sompasari lai hian hliam na tak an tuar ani heng an inti boina hian silaya inka na chu om lova kudle kudvela in sual na te lunga in vom na te thren khat phei chu kong atanga kham oi tak korruam thuk tak taka te an in nor liam thlani in an soyani tlangsang tak tak high altitude a khovot lutuk temperature sub zero hian sipei te hliam hi ati zual in nunna chan an tampha nia soi ani Indian Army ho hian news agency an rildan chuan kanram le nam ven nan chuan engpo ti kan huamani anti Himachal Pradesh lama po Lahore Spiti le Kinnaur district lama po police ten alert an puanga heng district te hi China border ra omte anni China nen ladaka kan inti boya wanga alert chu anni Defense Minister Rajnath Singh po kan sipei ho tuluten an brief zo nuwa kan Prime Minister Pumodia ava brief vele a higher level a imbiak na hi rampani engkara hian om mek ani enge kambo rock zel tur hi a hriat lova India hian ral thom hi kan nei thave to ka nuclear ral thom te le missile ballistic le cruise te po kan nei thave to ka ni khovela sipei nei thata hian top 4 na kan ni a kan hung tol chu arin om lo khop mai kambo rock tur ilo clear zelang